بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيرته أي زندگی رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ما شماق وشقعه ما شما زانت بسري حلقة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وپس آت جنگ خيبرة اميراها ام المؤمنين صفية رضي الله عنه رسول الله سانكو فمدينة آت كرستا اما مدت پورا بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كو قريشا كافران صلح کو یہ سالة شما بروي ديم سالة بياي ما شما شمي واسطة مكة خالي كنه سيروج وت عمريا انجام بديه فدرات رسول الله دروم بسلماني توارجتا وشتي تياري بكن عمريا درات گو رسول الله صلى الله عليه وسلم 2000 مردی جز جنینا و چوکا و کسانینا همین چو انداز بازی هم 1000 نفر گیش چه همشان گونه چوکتا چه جنین جز مردینا همات زهم و تیر گون بیتا مثل سلاح چه اسکتا 2000 نفر بیتگم درات که آیان شرط همشه رسول الله توکایا مکه ها کایا بس زهم بزیر گیشتر سلاح مزیر تو جنگا نیاد کگش تو شما آد کگه آد کگه عمره واسطه فرسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه همه مشوره کوگ وشتی کافران عهد نیه یه کافران ایمان نیه ما شما کافر تجربه کتگن باید ما شما ود سلاحا بزیره فرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه داگ وشتی سلاح بزیره تیر کمان بزیره احتیاط واسطه لكن هر بودا ما راها هیچ کس نیاد که ما راها ما مکه ها ره وط لبزا پورا کنه وط سلاحا یر کنه دن مکه ها مان بین بی سلاحا فدرات که رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه آت که میقاتا مدینه میقات کجا چه مدینه در کپه میقات کیته نامنی ذل حلیفه مرچی نامی کنه ابیار علی ابیار علی یعنی چات علی که علی یک بادشاهی بیتا افریقی چه دافور سودان مردم بیتا آت که یک سالی همدا مدینه لوتی رو احرام که روت مکه دیتی مدینه مردم سک گریب تا دستنگ تا مسکین تا مکه مردم هنچو سکی مسکین گریب تا اشان واسطه همی چاتی جا بازی چاتی جا یہ سلطان علی بازی چاتی جا مسلمانان واسطه مدینه مردمان واسطه پوچ مال چیزی بهر کتن یه سک بی انداز دستنگ تا یک حاکم یه سودان تو که منطقه نام دارفوره هنی گو سودان گونه فیشی بازی خیراتی بهر کو مدینه تو که مکه تو که بازی سهری گونه فهمی صدقی کو بازی صدقی کو یک سلطان مشهورین یکی سلطان بیتا اسلام تو که فی چاتی جا هنی نام ابیار علی همی سلطان نام دارفور سودانی سلطانی بیتا فهمدا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه احرام بست و تپوچه کاشید وشت رسول الله بست هنا چروک و ردا ورا کنه همی چو چادر یک کوپگان سریر کنه چروکات جهلا بجنه آدگه پوچان شمارا قمیص هسته شلوار هسته آدگه ملابسه مردین باید امامه دزمال غتره طاقیه چیه سرامکه دوین چمپلا پادا بکنه و جنین واسطه جایزه هر پوچ آیان واسطه خاصیم پوچ نیست چو مردینان دابا فدرات که حمد احرام بست نیت کن عمره نیت لبیک اللهم عمره فمی راها وتی هنچو آواز برز کو تلبیت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك همی تلبیه وانت چه که یک جاگاه یدان چه مکه برسم 8 روچ راه چه 10 روچ راه هر به تیز بروان 8 روچه هر به اینا وتی همی وت گاما بروان 10 روچ راه فهمی یک جاگاه آت که نام لی روحا شان گوت بیهی شنگ بی بازی تلبیتا وانگا هن گوت شنگ بی فآت که مکه پیسر رسته فرسول الله صلی الله علیه وسلم 200 نفر چوت صحابه آیان مستر کو محمد ابن مسلمه ده هر سلاحی هستین گیشین سلاحی
إجازة إني أما صلح شروط هم دا يري كتا رسول الله منطقة نام يأجج هم درو ير كتا 200 نفر حارسي كتا واشتماري عمره كنه خلاص كنه عندما نفر راه ديو كان حارس باش ما بيايه عمره بكنه هما وتلابزا پورا کو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يه محروم بتگان چند سال يعني سال هبتمي سال هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قريش مردم همين ملك مردم همدان پیداش بتگان همدان زندگی کتا مان بتا مكة دي كعبة دي الله الوقت دي همي عباد توافكو صفا مروايكو رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تزو كعبة كل تزو مان بكعبة وكا ما صهبانش تا زهر وقت همي كعبة وكا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نشتمي كعبة وكا همي وابه همي تفسيره لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله قوشي مسجد حرام داخل به عمره كنه هنچو داخل به امن توكا طمأنين توكا هيج پریشانی نیست نشمه دل توكا هيج نترسه چه هيج چیزا نترسه ندشمنه چو درسه هيج نترسه. فهي واقعي همي چیز الله عز وجل قوشي لقد صدق الله رسوله الرؤيا. الله عز وجل اي رؤيا رسول الله صادقكو من به مسجد عمره كنه دل جميع بي پریشانی بي ترسه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومحلقين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فمان بتا توافق الصحابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم ديتي شدير يدروغ مكة مردم همي كافر همي مشرك كوهان سرا نشتگا مسلمانان چارگا يا مسلمانان دين چطوره إشان عبادت چطوره چطور طواف کنه چطور عبادت کنه همی کوهن سران خاصتا کوه نامی قعای قوعان همی کوه همشی سرا برزا نشتگم فچارگا يا مسلمانا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابه اگوشی وتارا ظاهر کنه قوتمنده شما رو وتارا ظاهر کنه چو وتارا انچو راه شما 10 روز راه آتکه مسافر وت عاجزی ظاهر مکنه کافران دیما وت قوت ظاهر کنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تاتك وصحابة تاتك طواف توكا سي شوط كاملين صحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تاتك هروليكو وهنت رندا شتا صفا مرويا طواف هبتي شوط هلاسكو دركتي وانت مقام إبراهيم بوشتا قوشتي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دركتي وانت أولي ركتا رند الحمد لله قل يا أهل الكافرون وانت دومي ركتا رند الحمد لله قل هو الله وانت رند دراتك رسول الله صلى الله عليه وسلم صفا مروى شتا صفا مروى هبت شوطا شروعكو قوشت أبدأ بما بدأ الله به آية تلاوتكو إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رد ديما كبلهكو صفاني مقا واشتي لا إله إلا الله الله أكبر. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم همي شكر قي الله انتصاركو أحزاب واشتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سيرا دا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رندا داستي چسكتا دعاء الوته ديمي قبلهن بدل ما صفاي يركب شو مرويا همي ذكر لا إله إلا الله شوانتي سيران دا همي دعاء الوته مرويا سرا بدل آتك صفا سرا هل شو هبت شوت بوريكو هلاسكو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رندا صحابي واشتي صحابي وتسرا بتراشه رندا واشتي رحم الله المحلقين الله رحمك ما مردما وتسرا تراشا عمره يا حجا واشتي صحابي واشتي يا رسول الله والمقصرين هما وتميدا قوان كان نتراشا واشتي رحم الله المحلقين. بدا رسول الله قال رحم الله المحلقين بدا رسول الله بدا جوستك يا رسول الله والمقصرين واشتي بدا واشتي رحم الله المحلقين
بدأ صحابي والمقصرين رندا شارمي رندا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قشت ورحم الله المقصرين. هم أميدا هم قوان كان الله آيان سرى رحمة نازل بك، لكن سر تراشق يجاقاها عمره يا حجة بيشك شرطني ثوابتني سيرندا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء رحمة لوته محلقين واسطة. فشي مانا يه عبادات عظيمة عبادات يه ذكر رسول الله واني تامان زانتين زانتي وتخيال ادراهي وتزندقي استحضار كمان شتو بتقول يا مكة يه ملكا شتو مري قال لي انت شتو عاد هجوم كتا حملة كتا مدينة سرا دورة كتا مانتو انت يا كبرو دين بشودي يه ساحة ما كاين مكة مان بي خوشي قوما طمأنين قوما نراحتنا ترسينا بمي همايان دلگاه ہمیں ملک تو عاصمہ کفرہ عاصمہ مشرکان ملکہ راست اسلام جاگا ہے، لیکن یہ ساحت ہمیں کافران دست ہے. سیروچ پورا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ حلاس بھی راہ دا دک صحابہ آیان جاگا ہشما برو بگرے بلی کایا آیان شو حمارت کو حفاظت کو حمایت کو ہما سلاح یہ 200 نفر شان جاگا پدوات کن شو عمرہ کو. سیروچ پورا بھی حلاس بھی 2 نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا ياكي سهيل بن عمرو هما يصلحكو دقياكي من يا حويط بن عبد العزة همشي قوانا قلت يا محمد تي مده هلاس بي تي سيين روش ما بوراكو ما وترى دير داش ياكي تكرا نكو وتلابز نوات وتلابز توهم مور مرشي درا برو. فقوشت رسول الله قوايا قوشي شما برشم نيلا قيشت النكرين حمي مثل نا امر ميشي هنچو لوتي وشي بلي هنچي حبرا وشا ميشي دوابه وتي خشيه ظاهر كنگن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشتنا ما راح حاجتني استنگشتر برو وت ملكا موت لبز بوراكو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توارج صحابه محمد صلى الله عليه وسلم شمار وشي تياري بكنه استعداد بكنه مسافري واسطة رحلة واسطة واپس مدينة رहे استعدادك صحابيا. لكن ये ساحتا ये عمريا ये مكة مردم شان دي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق عبادات ديانات وتي وعد وتي همي هورتلور بتا أشكتي شيء وشان شينا وشان قرآن شيء تلاوات كنا أولا محروم بتا قرآن قوش تارقا قرآن أشكنقا فإيشان بازين أثرزو جاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يه سفرا يه عمريا رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس آت درات مكة واپس شو مدينة يه ساحة بازي مردم متأثر بتا إسلاما چيه مردمان متأثر إسلام بتا دلتو وك إسلام نقشاكو ذاتي إسلام حق الله سبحانه وتعالى إسلام لازم ظاهر کا ये इस्लाम फैरूज भी ये इस्लाम जागा नवश्ती ये मक्का मर्दम लाजम यकरू चकदरो यक सनदरो मुसलमान बिता चाहिए साहता सै नफर عظيمية إسلام توكا مزنية مكانتها إسلام توكا أثر زو فهمي ساعة واپس رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة درات يسي نفر درات كان مكة شتلوتا إيمان بيارا إسلام بيارا ورسول الله صلى الله عليه وسلم شان إسلام بي أنداز خوشحال بي وشت منزانت شمار الله سبحانه وتعالى يك عقل داتا يك حكمة داتا شما هجبر يه شركة يكوف سرنن دي يسي نفر كي بتجتوات كام إن شاء الله ديم حلقة بيان كنه والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.